fáiltid chun na program. Is cáidirné deachcan seo ha té ha feiscis daithid bliana chu seachad a chlár a gárans the origin an na scoléolas na Halapa, Morag MacLeod. Cúideach fer hísin sa chláine sin i radio as television cymatrich I ein MacInnes, bésan an na gárag the Kathleen gáin. Ceálas árain, bí ún gan na hárain sin ag Chrissie ach ger sin I chéad ar an nach fó Kathleen MacInnes. Cúidí éidir gitar ha Ross Martin. Jan Kathleen sach a chulain morú, Jan fudach mar ha, stund rast an áitiúr, bí águr an acin, lan beastas is clú, sma vías tú na tadi, slet fergin you. Garaun an America hashing and drast, Foghuar na Calja, nach Chedig gebrach, Noord galas an dolach, sa Hyundai san blas, Bi kroen, bi ulen, bin sjoch garafas. Trovik am fin, na dunja sjau haun, Ling hot ich en tråkig at vore den kjøn, Lem blikke sin kadich, se at skutje kan baun, Han eiker en dosan, se våking a haun. Hod mo hodi les lanch, Ging talen bo, Farn dood mikro schmarks mim fastje bekok, Vig fleskig en tau, Et bonnev de kjau, Agus ni naken krok, Och sen groi maren ros. Jan Kathleen sach, Chulain morú, Jan fudach mar ha, Stund rast an áitiúr, bí águr an acin, Lan beastas is clú, Sma vías tú na tadi, slet fergin you. Kathleen MacInnes as Ross Martin. Ha Morag MacLeod idir bhí cópad an na scoléolas na Halapa hafach an feisc daithid bliana. Ais nach imime gára na chólaigh sa chláir is an nóine sin. Is nach imime daine cúteach go dúcaí ais go tíisial a cáile ais a cúteach le chláran, prógraman, origin is éile go dearra mihína bhaid sa panúnawad. Ha inis sin dúla tríach go le cailí, dé sin úla dá dhéanú, dé héine dá dhéanú. Gus cáinte sé sin, bhí hopad a dá chuid reithba ais go cínteach as a dé, a sin ar a holaití I bhí cáine I seo nach, Morag MacLeod. Wel, Morag am Chrissie go le chulaí fáinne chud teag dá dhéanú, sa sé dá gaine chud teag dá dhéanú. Wel, hanne mi dal ra, hanne mi dal gennych carach sa bí, son rút sa bí dhéanamh. Ha ídach gachcha as an álhaid idir bhil fellowship. Agus bhí sin gá carm bhí, well, gydas yn bhí ac ymleid computers. Hanne sy'n fam I rŵm, ach fwta mi bhí as y sas, as y sgol, so bhí dyn yn mwbyd hen, ach bí ac ymdi I bigan tjökis gynaf, cwtio gyn ac ymdi ras, gynaf cym, as joi cym, postgraduate, agus fy mi sin, crych o chwrdd sin, gyw gybydri cor. So yw carm stoch I fi, nas ddys byg yn y farach ysgafau? O, by'n dod ysgafau, chafod, tris fod gan y flion. Rhan tris gyw, stoch yn oes wrth mi iawn. Hais gyfil ysgol gyda'i ddachrach o'r gymwr gan o'n chai o hyn am y dosiach, siach mar a dad y diw? Dwlich i'ch dditsin cyn nhw'n nacht y hawn. Dwlich o'ch dditsin chwa fforstyn o'ch sydd asyn yn mwrs yn chwa sŵsn o'ch sydd a granchyn, gad nach rosyn gaechgyn. Mas dy hosi sy'n y tjykysg. Rwy'n tjykysg gaharach o mwr as nopyd acyn. Ach, Jackar just no bedakam sa ha pisen ha pevinilla ha de ha kopes skala ha rutade gennas nas flukkerige från Tjeckisk
agus I ma hansa sé árin gaelig I ddyniol eich I fami, agus nid y hwm I gan nid y hwm I opyd as y sgol. Son hwn sy'n eich ein mesta gawn, agus chanel cwmys ac ymwyd rwtyn ille I hyrkysg. Agus charos ni fein môr an ec o ffys gyliawr iddo graich, agus dwlich eisiau dy gwnia, ec na chael ffys idd gaelig, sec na chael ffys idd ceol. Mae yw'n iawn gaelig, agus fi'n I goni mi o'n chwg o'r dwyn ac ec yr offis, agus rwyd idd bwrn go, mae'ch gwybod twgal. Bawn idd y ffwydyn twgal. Agus bad gwydioch gam ysmwyn i'ch a bych o wedi dyn y Turkish gyfan hwn gyliawr I lydol ach na bych dyn I gyri ti'n y gwneudym as na hilan yn fan y gaeldoch san chan y rwy'n chiltioch bych at y dol ni mis mwy grof I sach gyro leidyn ach ac yn iawn agus gwydioch gyda charon hwyd y ti'n y gwneudym cyw san y gwybod sy'n glasgow rownd y sgolen yn y dol. Is geduk ysgol gyda geduk opyd canas ysgol geduk a caravan Morag ucht. Bym trich gysmwyn i'ch wedi sy'n na dwyni sanigo, na dwyni dwch mi olus. Ha fi'n idi olus chwror ac brach, ys hami im chwrstach ag le sgoledans dwyni ac fel brenach ag dwyni nach dydw gors mwyn i'ch ag brach nach roh hyn i'ch asgol nad yw hyn. Sa ffysyn, fa dydwch o jonach dwchwtioch ys Elvis a horst goed, Elvis weg heen, a horst goed. Agus ieder schilles logs, sé tíach, sé nút as má ha mi fech in húf, mó byd as ysgol. Agus chud mi go áitgin, ba mi hawl geip réitun hwn aga, ba mi na mi ddihre gyfad hwn aga, cha fiug. Is ac ha fi'n yn driach yn sy'n ein, mae'r becr am y gwybod as ysgol. Jay nisht Jyda weg het jymmer behoor ysgol golen is thuis het ook akels ga we morgen se wie wel ga we toen jou het akel ik heb wel jolas a haketse het Jay hek ysgol ik heb hulus als visrach a haun het er oring skelach kan se leje Jyda weg het jymmer behoor is toe has ysgolen is kan gebeur elwas ik doen is Jay haun se horst mag wel bedlooi maar gebeur. Wat je roet de bialumse tachers je roet Ieder goede dawn maar agus dit eerste schoolsteach gaan grammig van nationale zo'n eket zo'n kudjes toe digitizig agus de shen gefood dan is bi shakar skalchen san zo'n skalchen agus uitgeen volum het hashach agus gefood dat je gewoon computer agus kent er zo'n oren en een maatjes je wat is toe has een maatjes agus ma had gyr I sgialach na siosret y sgialach gyfat na hawn gan y sgialach yn sians clwniad at fwydiad eisiach dwi sbitio lafdan y ddwy bygraich gwtioch. Agus ha sy'n graich at y gyr I gian he sas ha canau crynnych yw'r yn y cain bylach am y canau agus crynnych yw'r BBC na siagalig a sy'n am y canau BBC ach ydy sio'n ysgolwg is toe alapanach hakin govi na vis gutjach is na noprichu sen begat je doch meer wil gaan is maar de geen al in hatchien. Ja kujach ma mis win kan na na komen echt in begat a loy bele chins bijik ge stu hoedas van een kanjers na kan stop ge dunje ha el wat dat dunje was na kanjers na kan as as kaste nach gaan. Is ha sen na ja gutjach ha na gebi fjögin askach kanjersnach is a gupid is door geheen je wat schon nog goed doos catalog maar gaan ze gebi fjögin aan de kanjersnach kan ek gebi vis nach helaken is toch maar je ne doen je was schön na va kiesje na Carmichael is gefair opid aan de naartjigen allee waar wel veel meer van vuur doen je gupid ik het a fiach ni dan chidi mar so mis me kudu goprike klina as be parach elwas ach ken fach kan te hulle short in kras in kan so doen je kan kan chida steht de weg king is dit mar ha de schein oren ju ha arge moore chien ha fios moore chien fut mir in mar ha se schein a kinach mit sin de hosh mi dash has skalle is vil schein talus ha in jogin hu kuin na hore na de mit na fair kutje genille en de machat agus gebruik gaal
an dá sáir begadra. Cupsúna mar a dúnsgus cadú a tríd go seanú go sáil si gaibh. Sa begad dúmach gorá sin idir sechat me a dúine tena drochaimú agus úan bhata tena féimú nach rá i sinna réad na mór an ítiid. Ach ní há sich mu sé sáil san a scríbeh fachhain ga mítáiseach san bliana. Slámin nósin na Jordan Hill san trénig na me hítir. Chatar mis ga an nósin ach hí mi agus dírat an tílig san bhí scríbeh ciúl. A hiún charrá duine charrá ní rannís ceála gan bheits a sáil a charrá mí secid charrá mí fála míte an bhí scríbeh ciúl ach charrá duine lean ag újas a gráin. Duine sa bíthe bheith déanamh ceáil go fidamil sé ceáil clasicach dhéanagad. Charrá dúach go fiús a mis muocha de bhítheára an an nápis na ach seach gáirt an na gálaigh charrá duine an bhí a gaibh go dú agus choráid ga íorí. Ach a hiún can déich bliana na mar sin ha sin iad athracha a gab hiagin neann rútacin a mit smúnecha go bhfuil cráithe go bhhairlas is. Agus cuarpis deanás a go bháint. A mis mé go a gúprich nó rútan sin iad cáil gúine agus go bhfuil cáil gúine iad athracha agus go bhfuil a dheálas a chur iad na háran sin agus hat a gniuneá go aníra ha maiad go leáú ha mis múnecha gan na seanáring a seanáir an náir an úr gaid. Well, is mun sin go cumastan go dik ginte gáring gan am happy ha mi hénit stááin scrín mi meach ú as na trifigiden ha a mi tíchan go mi hir a trénecha. Dé mi gé na silem sa léhéid sinna? Han is silem genetruga. Ha chun tríisiú han is silem ha mi smikul sin is salman na galig tíach méirlechs. Bé díomh cóstadam. Ach sé tarcail cnúdsan a chéad duine bhíd na cheann as a sáil sé dhínsá go bíochá go betillement. San bhuaí na thuicmí rút méirlech a bhánta. Siúr. Agus an na chuisine meach chlár gan na silem. Bar dúine par i fiú dúil gan pláinjin agus gíorí rútan na dhéanamh láas char an díomh seán sin chum channe bhain ceol bhia as na silem ha spirit a land agus had fricharach i san hín scanile seantíach i bhí na páiste well féimi tú bhí feiclach. Hat síú le hín. Hat síú le hín a channe le a frichartíd dhúla muoisid ceáhhuilas rúta mar sin. Ach nes san clíanamh dras an na scalpa padarugus a thucamí chanil san clíanamh a séad a scalig. Agus há sí het le cúr siad as bhíolú a bhíos. Cha sem go siad as bhíola chula heiche sápart seaman sanati an na galig. Agus hat is múnecha go fuúdich na silem. Bheim smícul dúine hat a gúri go fuúdich na silem. A cha nudich mar a bichanana. Agus sé nuc an nuclis uamsach gútrimach a chuh cánig. Sin is dúch as a dealach a bhórach dé dáran na dé fém na seanna téine an na galig. Kís hóra sin nach Channe fiús bitúine rá fricars céis mar sin rútas telemeú channe déach a nes telemeú ach tíach na cían an is telem fat a dúil. Hair bí Kathleen jo crap sé bars chlúd a rinne as na herre hanil seach fám hanne na fachban ítí a fám agus bí Leisa hanne Leisach Chrissie buke. Agus sam gún fer méún na her át na herre. Agus ha cúile nástein. Am gan na fúin chan núna na gáíh cúile nástein. Nar a bhíh smúch MacLeod ha tún déine den ná sinna tíach áhain. San is ferillas fíhelle me gáí han gar milliún as má sé a chuirí í hamach betí na fachban na hitli sé sin mar a trícha hat snok. sé sé hum Dúthe go Well, go bhí dé níú ha mis mútín bhór agus dúirt a scolácail, éis sem nach bíú na tanmh.
Having been a agus me fallami sinne cuireúirt colabhart as a túfting, mar chuoine chan dúile MacLeod sound na háí ché sin líad a chuach agus bí mí cumrang be sé túach as a David mí di go líam a gréach. Eis go rud an éile dáhí Scríbh leiricin. Eisem go go tranga de mu an sáil cúteach ach go míásna múnúneach a dhé sin bhórach. Eisem go na cheanarstuid cum gaala ar na stáúta An blianana goú sé mór bheit Tapla sé bheith. Morag MacLeod. Háis de tí an na brogram na huiche nach ceáil van cháhan dáchas cárag le éonach levícheal eis áran bo Chrissie Barstein. Be sin na de hiile sin leis a darna cútegan program deoch a gerstad. Chrissie Barstein. Hij goed jobrug in een MacLeod a horske immerkern gan dul seit dunan getranga saas an a program on radio's television. We gaan gedich ga kateen niet gaan je gaan dus maar roeten haar kudish gerstad. Dwadief na davar gyfi saas an yn grifsgeilig. Haro, leis an íring eisiau, hannig mi ganola yn y Glasgow, agus myda ha hwle ola na chéile haro beach ac am jefa mi os an y yin ag fa caran de hwam siac ac am stoch ac agorstag oper pepper naiach. An ys am corson, na bifaniach do corson. Hannig mi ganola agus ads fa mi tew gusper fa mi tla yin as an ola. Fa mi cetas an cwsper agus sys mi, och ni mi drama, chi'n ddaw ac am an drama mar fa mis sgor agus fi'n gael pars yn jalwyn chwch agus wrth yn y Sreng mi drama agus as y syng hannig cwrig y golf agus pilot mar gybig program yn gan y BBC son radio bat tirach ŵr horsach y program yn sgola i gymam agus hwyr mi pars am y stre program yn sgola yn y dari agus at fa mi synolai fa mi gwbyr program yn y BBC gymam agus nid i chemnych mi as synolai wel, fa wper, hannig wper yn marst y BBC chaimis Jerry agus sy'n ac te. Daws ymys, cwyd gan y hyd ag yn cwyw fe saas an yn grifsgeilig da bio. Hachad calach y ciarw? Hachad rwyd yr television tydys ag y ford am y union nish agus bawn yn mwyc yma ierig yn y ford agus fasing bio is sy'n y maiach yn ag mwr sy'n gradig mwr gwrdd. Agus haising yn y nerf i ws fa mi hyn stormat MacLeod am yn teos di tyf afing nish agus ba hamis mae'n cael alwys dy MacLeod as Mary Sandeman agus Fiona Kennedy ba tal tyfil yn hain vas am yn tal Eden Court agus sy'n plan y bawn agus
han je lisem kemer na koosmunje de plan zo. Als je blande van mis chicken jetto program, ge be hulle dunja geen krun kova. Am de eerste, agus go okeli go bit. Kujuna kuje, va misje jirach gespi brung, agus e kun failtje Mari agus e Fiona va do hingen nou. Agus chaisje go Jake chicken mis Jack Shink bio en ook han je laat de show, han je lisem je hertakers guy. Agus misjes je nimi je hanesmi. Han je lisem hoort je verder na gaan wel waar. Han je lisem Q agus wel als misje heen wel ha hoes is bioch, sheer bioch om her. Agus kon me Chidach a tef me húr kun mi mari nicht genú se ver bánare hosing blianen agus has ik het donne agus os mi agus selge mas a halen dan se gaan hele was selge mas a halen show mari nicht genú agus nach mi a tolche von obadu gel mari mer hai karan sochter agus hosig is de hallo John agus an nuorsing noch in Jönje badi tjinge stei ach noch het in me goede van dat je weer in beweerde agus kan nacht mi set ach va verder ben nach jenne wel waar de vier die ise go wat in me goede agus mi haus de brune maar niet geneus agus son waren gloen in moeder agus va tom waarschijnlijk horak agus dus mi orskan niet meer hastera kan post ach ha roos mi ga wel agus an mar garich bi ik maar is hande met in begoel agus en ik as in de stay agus ha graag geroerd. Nes wat veel voorst en het doorachken gehared. Han je zo'n program een grootste groem ha heuling naar ook ging er wie hij zegt dat room stelje een program goedig wegen er hantel wel stof het gelebe lichtchen agus ach die we kan covery nin hem is men gro chemistry na kapitje gaan is de Jo kunart. Ba kunart na boy kunart den mode na boy va rutting etter g shaking so mis men gro gite goprik sing agus va sing kova fat doch bliam agus ha mis men va me kundrang sing de hanika ku krig ha mis men ach va weisaket ek hule kar rutbe gaan to gedjike gisheras agus va sing markabie nun var ach kon kom Victorian Corny phone is skrive cooking agus a gra kunja se plafose but kan berg get er in de show was in de Glasgow kan je item mode woning agus gorosing plafose agus kon kom to was in geborten was John by agus vanin kun Maria kom herrliche fanje an de bullis nou dat eens bij kun Maria kom kun je fanje kom maar boer voor de show agus ke bemische hokie man agus kun je hoest singe de neden like sing voor John by van about agus nach de noch bod nach boch was jo le da wacht jirach gunne groich va je reestach ik agus ook nie net je nu as kan de hosti gunne groich is meer dan maar gekoring agus pa mische verking oorsak nie sing Wel am kutch gro sjalt grolja den voorak. agus goide wat de kal parchens se program de lean gro sports gen joshing agus ploy gen joshing et do agus vasen skrive lichtje ken hooking agus de phone hooking le Rutteneving. Maar kan met de hectare wogen in de radio gachmatting idraaste. Wie een jonge hakeesjachtische programma's en agus schrijven ze e-mails ook eens rutten in George. Have je een programma geweving? Agus waar zingen vaak al ik groep toortlojaking. Agus der rond is niet eens naar die chat. Wel, ham ik op er streetje programma gewonje. Ham ik terugschouwen zag het gaarlijk is rutten in George. Agus ham ik op Kutjach na me rug streetje program en gaarlijk hele alle pervallig dan meer covery patsen niet kunnen als je op het vallen daar is de agus verschinku faskes in de plan me agus heb ik Kutjach saas in de program radio reached wordt daar kost de modo Cara gaditje shit eter een MacLeod ais gatjani gaal. Ais sinje son schachken scho gavoor ko you. Het je de hoen jakin is dan pikken kuul van gaal en dages. Van jullie weet kan de dingen nog een gewelf. Een gewaar.